खुलुमबाय नमस्कार बेलासिनि 7 रिंगा जानाय लोगो लोगो कानेक्ट उइथ लरेन्स इस्लारि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव आं दिनै फैदों मैया गोबां हाबाफारि थानायनि थाखाय मैया लाइभआव फैनो हायाखै बिनि थाखाय आं दुखु फोरमायो सन्धिया 7 बजार लगे लगे पुनर আজি মই কানেক্ট উইথ লৰেন্স ইছলাৰী যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত আজি আহিলোঁ যোৱাকালি বিভিন্ন ব্যস্ততা থকাৰ কাৰণে লাইভত আহিব পৰা নাছিল তো मैया मुलुगनां आइजो सान हाबाफारिमोन बे हाबाफारिनि थाखाय दिनै आं फिन लाइभआव फैनानै गाहाम हामलायनाय गासैबो आइजोफोरनो आं बे समाव बावहरदों मैया गुबुन गुबुन ओनसोलाव थांनानै गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आङो गोबां जेंनानि सोमोन्दै मिथिदों गाहाय आइजोफोरनि जेंना गोबां जायगायाव आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ नाथाय सरकारि अनसुंथाइ थांनाय गोलावथार समाव सरकारनिफ्राय बिथांमोना मोनाखै जाय आइजोफोरहा माखासे रोंगौथिफोर दङ दानाय लुनायनि रोंगौथि आसार बानायनायनि रोंगौथि बायदिसिना हाबा मावनायनि रोंगौथिफोर दङ डिप्ल'मा ट्रेनिं लानायफोरनि रोंगौथिबो दङ दा बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो थांनाय गोलावथार समाव सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखैमोन बेखौ मैया गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनानै खौरां मोनबोदों दा बेनिखायनो आं बे समाव बुंनो सानो जे इउपिपिएलनि जे सरकार बे सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा दाख्लै इलेक्शन नटिफिकेशन जानायनि सिगां फोसावदों जे फर्स्ट फेजनि थाखाय 4,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 50,000 राङै बिथाङा होगोन होननानै बिथाङा फोसावदों भारत सरकारनि स्किम बिथाङा बे 4,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिसोरनो होगोन होननानै फोसावदों आरो बिनि उनाव जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनाखै सरकारनि अनसुंथाइफोर बेफोरनो होगोन होननानै बिथाङाबो फोसावदों दा बेनिखायनो जायफोरहा रेजिस्ट्रेशन खालामनाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ NRLM फोरजों सोमोन्दो लाखिनाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिथांमोना सरकारजों जेन' जगाजग लायो खाथियाव थानाय VCDC जों जेन' जगाजग लायो फैगौ बिसायख'थि जोबखांनायनि लोगो लोगोनो बेफोर हाबाफारिखौ फिन जागायफिननाय जागोन बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ सरकारजों खाथियाव थानाय VCDC फोरजों जगाजग लानो थाखाय आं बे समाव खावलायहरबाय नोंथांमोननि जे रोंगौथि नोंथांमोननि जे सेल्फ हेल्प ग्रुप बिनि गेजेरजों नोंथांमोना खामानि मावनायनि सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनगोन आरो सरकाराबो नोंथांमोनखौ मदद खालामगोन যোৱাকালি वर्ल्ड वुमेन्स डे आছিলে তো ইয়াৰ কাৰণে মই আজি অলমকৈ হলেও লাইভত আহি আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছো বিভিন্ন অঞ্চলত যোৱাকালি মই গৈছিলো তাত দেখিছো কিছুমান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো এই যি নাৰী দিৱস এই নাৰী দিৱসত বহুতো কথা শুনিবলৈ পালো বিভিন্ন সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে যিসকলৰ ট্ৰেনিং আছে যিসকলে বিভিন্ন ডিপ্ল'মা লৈছে তেনেকুৱা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপে যোৱা দীঘলীয়া সময়ছোৱাত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো অনুদান তেওঁলোকে পোৱা নাছিল অথচ তেওঁলোক ভাল শিপিনী কিছুমান আছে কিছুমানে আচাৰ বনাব পাৰে কিছুমানে ধূপকাঠি বনাব পাৰে কিছুমানে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা বেগ আদি বনাব পাৰে এনেকুৱা অভিজ্ঞতা থকা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপেও কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে সহযোগিতা পোৱা নাছিল তো আজি এই লাইভৰ যোগেদি মই তেনেকুৱা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক ক'ব খুজিছো ইউপিপিএলৰ যি চৰকাৰ বিটিচিৰ যি চৰকাৰ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া শিবে যোৱা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ আগত তেওঁ 4,000 সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক 50,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল গতিকে মই এই সময়ত অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক ওচৰত থকা VCDC বিলাকৰ লগত যোগাযোগ কৰক নিৰ্বাচনৰ পিছতে আপোনালোকৰ যি কাম বা আপোনালোকে যি ধৰণৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বিলাক চলাই আছে আপোনালোকৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বিলাকক চৰকাৰে যাতে সহায় কৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এই কাৰণে ওচৰত থকা যিবিলাক VCDC আছে এই VCDC বিলাকৰ লগত যোগাযোগ কৰক
চৰকাৰৰ মানুহবিলাকৰ লগত যোগাযোগ কৰক যেন আপোনালোকৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপে কাম কৰি যাব পাৰে সেলফ হেল্প গ্ৰুপত থকা যিমানবিলাক সদস্য আছে তেওঁলোকৰ যেন জীৱন আৰু জীৱিকাৰ কাৰণে সহায় হয় তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো তো দিনে आरो गोबां हाबाफारिनि थानायनि थाखाय गोलावथार आं बे समाव नोंथांमोनजों बाहागो लानो हानाय नंला बेनिखायनो फिन नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावदों সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আজিৰ কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা দিয়াৰ বাবে আৰু মোৰ যি কানেক্ট উইথ লৰেন্স ইছলাৰী যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীটো আপোনালোকে চোৱাৰ কাৰণে লাইক কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কানেক্ট উইথ লৰেন্স ইছলাৰী যি हाबाफारि बे हाबाफारिखौ अनसायबाय थानायनि थाखाय गासैबो नायगिरिफोरनिसिम आं बे समाव साबायखर बावबाय गोजोन्थों